Basically, traditional fashion show, cultural dance by Kanta Gaude, Sky High, Pure Magic, and various events. And 26th, Hema Desai, famous singer, Links and Tidal Wave. 26th, 20K India, Truly Yours, Archies. So, all these various events we have planned in 24, 25, 26. So basically this heritage Goa Heritage Festival is like the way we have celebrated in the last year also, to bring traditional and heritage of Goa state for our artisans and various folklore, to bring the folklore to the forefront. And as part of this, and as you are aware of that, Goa Tourism Department has been promoting regenerative tourism in a big manner. So by taking the lead from that, we are celebrating this year also in the following 3 days this year also. 24th, 25th and 26th of May हे सालिगांव फुटबॉल ग्राउंड हांगासर जावपाचे आसा आमचे फेस्टिवल, आनी तातूंत जायते कार्यक्रम आमी दवरलेले आसा. तातूंत आमी ट्रेडिशनल डान्सीस आसतले, मिमिक्री, कॉमेडी एक्ट्स, आमी फिल्म शोकेस करपाचे आसा. तशेंच बुक स्टॉल आसा, फोटो गॅलरी विल बी देर, ट्रेडिशनल अँड गोवन फूड स्टॉल आसा. ह्या फूड स्टॉलांतल्यान आमचे जे गोंयचे ट्रेडिशनल जे फूड आसा ते आमी शोकेस करतले. तशेंच गोंयचे रीच हेरिटेज जे दायज आमी म्हणटा ताचे स्टॉल आसतले, आनी सगळे दायज ते डिस्प्ले करपाक मेळटले. आनी जे लोकल्स आसा आनी जे टुरिस्ट गोंयांत आसा तांणी ह्या फेस्टिवलाचो व्हडा प्रमाणात लाभ घेवपाचो अशें आमी डिपार्टमेंट टुरिजमांतल्यान मागणी करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.